Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlulu tengo diri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdengku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita, asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale Bapak nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, iba sukutan enda. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, mendengkohkan kade si perlu dengkohan. Si bagini dok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas tangis milangi bindu 2, ayat 10 telu, so ayat 10 pitu. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 kan si mendok. Pelin akal-akal deket luap sambingo, sini pesakat nabi-nabi bamu. Oda nung ibagahkan kala i dosan dene. Dungna karena bagidi, oda uwe tobat kene. Balikna pelin magahkan kesakalak i bamu kata-kata luap merpengai. Bekita karinana siku kekelengi kami ibagasan gelar Kristus Yesus. Bagai umpama si mendokkan. Rana si tuhun naidi, pagit moi, bagai tambar si merandal, si memereken kininjua. Rana si tuhun na mula pe pagit, tikan tadengkohkan, tapi memaing kalak sadar mi kesalahan na. Balikna, akal-akal deket luap merasa ngoi mi pendengkohan ta. Tapi memaing kita ceda. Si masa bagian dari, luap ngo makin satenggi tadengkohken daripada kata si tuhun nasi pagit si kenah tajalo. Ibas tangis milangi bindu 2 ayat 10 telu so ayat 10 pitu peteridahkan nabi-nabi i Israel. Tikalai megahkan kata-kata luap. Memaing Israel oda mertobat. Kumerna dosa sini ulakan nikalai. Nabi-nabi oda nung megahkan kade sini doken Tuhan kumerna dosana. Nabi-nabi oda nung ibagahkan kalai dosana. Dungna karena bagidi, oda uwe tobat kalai. Oda ipesaket nabi-nabi i, kade sini pergedoh ate di debata, tose bagai tambar, lako pejuahkan geluh ni sendihina. Kumernakan i, gatingo kala Israel i, geluh ibaga sendosa. Orang geut kalai, tobat dekat ki oba dirina i jolo ni Tuhani. Kita umat ni debata, kenah ngo kita siap mendengkohkan kesentengan si kenah tadengkoh, tu kasih pe oda merasa i pendengkohan ta. Tikan boy kita menjalo idi, isi mau kita siap i perkinin juahi dekat i baing debata, bisa ada kalak bujur i jolo ni debata, bak dengan jelma. Mengikutkan karinana idi, en mo sada refleksi banta. Bagakan ngo menum tambar simpagit, tapi memaing kinin jua. Daripada menum tenggoli, si mencedai memaing kita magin. Mersodip mo kita. Ale Bapa nami sini sorga. Menjalo metangkup mo kami kumerna kata si pesengetmu si dari en. Kata si pesenget sini pesengetmu idi, memaing kami mergegoh. Asa makin mergegoh kami, dekat geut kami mendengkohkan kata sini pesengetmi. Dak mermulia makono Tuhan ibagasan geluh nami. Amin. Pagi mau renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan, beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mau banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.